لەسەر vê barana barî û çend rê hatin qet'ekirin ji wan jî rêya kampa Kebertu Êk û Kebertu Du ya serekî ya van kampa bi dihokê vegirê dê hate qet'ekirin û ew aware nikarin bi çi şêweyî ji vê kampayê jî derkevin. Li ser vî babetî bi me re Rojname Van Basim Qasim ji kampa Kebertu. Tu bi xêr hatî kak Basim? Navxêran bî serçavan xêr û selamet. Kak Basim ev rê ya van her du kampa ve bi dihokê vedgirê dê. Şkengê de wisa rê bi zehmet de mesela em bêjin çûn û hatin jî li ser. Her ji destpêka vekirina kampê wata îrok ew rê lê gundê Baxitmêrê derbas bê ew ji aloka seytera aloka zalgeha aloka heta kampê ev hîç kampa çêbûye û heta îro herdem daxwaza me çêkirina û yê carekê jî hinek saxbêrî lê hat kirin lê faşil bû feşelanî barana dîtirê hatî koperê jî navbirin û êdî çûn û hatin jî nema. Em bêjin gelek cara cîhatê teዕlamî jî ku şwan jî em ka Radyo Selam me teqrîrê xwe serçêkirine. Yani em bêjin ku ev kamp heşka hatiye çêkirin hikûmeta mesela hikûmeta Kurdistan çi musaade nekir ev rê bête çêkirin? Kesekî harîkariyek nekiriye û me gota hemû aliya me bixwe em gihande her aliyekî dihokê hikûmeta dihokê de heyî jî teka pê berpirs jî û hikûmeta Mosilê jî heka koçbera xwe li kampa hin neketika xema xwe wan jî çi nekiriş ber vê hemûan jî ev rê kire stûyê rêxerawa de got divê rêxeraw bê çêkin û rêxeraw jî nava kampê de heyne û dihokê jî heyne û çi rêxeraw jî xwe li vê rêkênan nexwedan. Kak Basim piştî ev rê hatîne birîn em bêjin ev rêya her du kampa bi dihokê vedgirê dê. Jiyana xelkê çawa ye li her du kampa de Kebertu Êk û Kebertu Du? Belê piştî şava derbasbûyî de pêleka bihêza baranbarînê sinorê parêzgeha dihokê vekirtî û kampê her çarde kampa jî kirine berê lê rêya çi kampa jî newa ku ya Kebertu da kopê dûdê ber çû yanî nas pêkirine kamil bibihî kamil nebûyîn ev nîzîka heyvekê ya lîst şoxulên yanî kopêyeka kamil nekirin ew jî birave çûniha li nava kampê de kesekî miriya û nikarin termê wî bibine zehmanî ji nava kampê de rêxin yanî bitiribe alê vê kampên de halekî perîşanetî de yanî niha yanî te berxanê xwe pêdevî nexweşxanê bê nikarin ji nava kampê de rêxin yanî rê nemaye eva niha min telefon jî kiriya û telefonê berdewam min jî heta vê gavê gotî heta nîv saeta dî ka çareka bîn û heta niha jî çarek nedîne ka vê rê helekê lê bikin û derempê dikaribin derkevin ji haleke tarî re. Yani em bêjin ev weke gotî ev tiştekî gelekî mezin e ke kesek mesela termê wî li kampê de bî hûn nikarin derêxine mesela em bêjin ke zehman yani ev muşkîle mesela hikûmet lê ranebûye ev sibehî de baran tê mesela û ev rê hatî qet'ekirin? Xwedê saet heştê sibê de û heta îro zê li nava kampê geriyan min xêrim xwe min şexsek nedî û av ketibû ba çend mala da min çû arê kir û heka aliya arşîvkirina tesûlî û berakirina engê xelkê min jî û her dîsan harîkarî gel mala jî rekire heka çû wan ve me tiştê di wan gelek jî bûne nêv avê de û av ketibû bi tirî sîh çadirî de û nîzîka set malî nikarin heta vê gavê jî çadirê xwe derkevin yanî mêter û nîvekê ez karin bijî me te av li ser yek heye ew meşrua bu projeyê cî ayzêt nêvbera kampa Kebertu Êk û Du me goy çêkeş me re baştir ka lê projekî xerab li wê derê hata encamdan û ha ev hemî sûcê wî projeya wihanekê de baran tadayê li awara dike. Ew awarên xîvetê di wan teዕdelê bûyîn û wekî te gotî pêdiviyê di wan hemî çûn. Ew niha li kî sekinîne yanî? Sura gelek mala jî tiştê wanî mayîşil nebûyî gihan neba cînare û niha jî ba cînarê xwe vemayîne nîzîka bijî me te sîh malî hebûye dika av ketiye bal de me bi xwe seredana geleka jî kir û arê geleka jî kir û niha ewil ba cînarê xwe mayîne û ka hetanekê de carê rê dê de çêkirin ka dê halekî wan
اللي برسينا كل حالي وانا تكرين يانجي كا ديش جواري تكرين كاك باسم او خلكي داخلي كامبي مثلا دركبت ندى دربي كامبي ونكارن فاجرين يعني تشتكي وصاهية وخلقي شوي خارجي كامبي بخوا احتمال هناك الشغل هذا بين يعني نهاش كامبا كبرت الشغل هذا بين نكارن بين الناف كامبي ده وكو دوجي راس تجبر فيروس كورونا هذا نوتون قدا قربو دري هر چار ده كامبين ل پارزگاه ده که تایبتینا که شنگالی تیوا و غیر شنگالی اجیت پنا برین سوریجی او کمپا هم هاد بون دا سندرگه وان هات بوا دا غسدنها که شنو هات نامینه اتنیش حالين طاري راها کا يعني حالك ولادة تشتكي وساج دايق بونا زارو كيبه او بقهينا ده که يعني زیادتر نتیران کس پیش خارجی کمپیو نهاجی او پروسا بردوامه که نهر بین کس بچه لریا کمپی بواری شهر مزنی روش خلقی کمپا خبر تورا کنیزی کا بتری 27000 بروفی وی کمپیدن نخوشی نه حالا اف حالا هر زحمت رجین و همریه کنا اف کمپیدو ایدی مارا وانشی نکاره بگهین یا زهمانی و بآخر بسپیری كاك باسم بشتي فان برسياري مشتكري وكاقوتيتا جواب داي وراستي قالك تشتكي بزحمتك اف اوارا نكار من دركبن هكا تشتكي طارق جي تشيبو ام بيجن كجيان قطبويا بسر هردو كامبادا تا چه داخواست هيا يعني خلكي كامبي چه داخواست كي وقتو روجنامافان وتسبهي دا يعني تو تقرير خود شيت كي الوردة بخدا بس بهيدا زب حالي امجي حالي هر یک هر حاله که بس کارم خوب که این مپی بچم کو هاری کاری بس و کدوجی مدا خوازش امر خراوا های مدا خوازش به بریا برد کاروبار مروات کی برحال فارزگاه دو که اگه خپلوان عقیبت بر اوی بکت خودان چاره کوان ببین یعنی مجالک ہے کار به وان خیبت را کو حلک الوان معنا بکا وان خزانه چادر دوان جهوان بکو هر جهه کی تری ہے کار به بگهینه لما هتاف چند جارا چاریا و حال سر خلق و کم پته و جارن درباس بوی یک جار خرابتر بو بس به جاره هنک بلوک برد لیکر بو وکو کاتبیجم وکو دا آب نچبر خیبت دوان آب نکویته لبه جاره او باران هات یز گلک قوت بو و گلک باران جی باری رجه که مزن باران باری آب که مزن دیسان که ده کتب آوانده تمام كاك باسم ام سباسياتات كن كنتش وقتي خوشي داما ارسابي سلاوش وزيرة قدران لقامة أبروجي بروجنامافان باسم مقاسم ربو جي كامبا كبرتو كل بارانا جي دوهيدتي قالك ريل دهوكي هاتنا قطع كرن جوانجي هردو كامبين كبرتو ايك وكبرتو دو رياسة ركيا وان بدهوكي فاقريد دي هاتا قطع كرن ام بيجنكو اف خلقكي اوار داخلي كامبي دا ترسيكا مظن هيك وافري تشينا بي وأوجي وصا الفي كامبي دا بمينن سباسيا قدر يا واتكن ورا ونافين سموقي جيد هوك